Pastor Rangba jong KGP Senat Samngi Reverend PWL Marwein wala siya Pynshai shiteng hakapor budangkran hakaje seng Halor Burton hakastap jong kasi ublay bladam laya tu bautai pastor ula Pynshai nang rem nakal kitab jing penpau kalen nong kabakalai kadukhat kabakhatway hadu khatpra hakabau lakran sipang ka jing tray borba osoitan Henry kaman baukran kalong sipang ka jing penyadai jong u bat number salancar lani hakaktin pareng biometric laniu Adhaar. Habala yasngau ya kapang bayalam bakla moderator ula Pynshai no ya kejingkran baru teu pastor ru ula hab ban syong no sisendan. Laban penken mau hangni bau new pastor kamen shwa ula syakot hajar khmat kasinan Halor kane kejohi kadau ka baula penmi jingtho hakikat kubor. Naka benta bentep Pynshai urupang ula yakran da ka mobile badu pastor Marwein. Pang lang ni. Mud ban kli fi ha kalo ka dor ke je ka to ke jingjia to ka me tak do kasnge long kiong bo fikren sa phangu Adhaar ka de ne ka be ne long to fi ang long ka kat kumbag na yo khubor mga kipeni ba kipen syong no ai fi na mar fikren sa phangu Adhaar en kata na kin jong kampat ni do ka por ha na dang poi tang ha do ka Hatang hadu ka jing penlong na sim gitu ki. Jing penlong ni une rustak dulu kalau dak ke perseba angko. Kebaya David untuk Adhaar kampat ni nak sebetul yang akan gitu. Ha kenapa? Karena Yesus ni orang tahu kata tu bosau kubur te tolong Adhaar manjat ke mangai. Pipi dan keren hadu hai. Kita utah. Long apa lo Manang ong mi tu ye te manang poi hangin manang ong ba ke ini ginong pelong yu mo la poi hadu na universal number 66 ila poi hadu bar kut no yu to 66 dat lai tu ikidat berkila khot universal response kut Bat kibur isab jong artilik barkun dekat bat ukiu arkun dekat kita gino top sentis man Kilang guna betul angta saya orang tu lawi bende kabat kut na ban choma kut kumne ong ban kanjing khot kuten kan new world order u universal response kut bat sab jong ikut biometric ne biometric kiske kut subjek ko fikran pisim na kalnong ayo na kalkot subjek na sim na kajing penpau khatlai nong khatsau hadu khatsad khat khatsau hadu khatsad khat ya sim tong nong syukur ong te uto syukur gi basong hakhndo bakin taudur yung maksau katu ter ki Ibat kisab yung unda itu bom peding tu tadi malah peding sab tu. Ke aga jingkran jong fi long pi batai sepang akanu ka subjek peding fikran aga tigas ngi. Sepang nong syukur. Ke filakran mo mini dia. Kumakan lo mini deh filakren. Don kat notif 2 minit adan tarai. Kau mau pidang susang kan? Mau pidang susang kan? Gini keren. Kalau poi ada orang tu bah. Kerten jung bat ke jingken jung kalau rustak tu sendiri kan cuma kau. Yang tu lakut kata. Ya kan barak kau je badai merkau lekan lindrun dia kan orang tu Bible. Kata seorang begitu di penlong hukum tu. Keempat poin tak bagi asal bagi orang bolong orang Adhaar biometric we tak keempat poin kata. Oh biang. Kila long shoes. Kau ni non. Namun donong kumni pastor. Pipi dari pastor orang ba kan muslim pila syakri ya kebalang Kristian.
dah dulu punya. To. Pidai pastor lang ba pila dan bakabalang presbyterian ladu usnem rifu hunyo. Sungaw gumdo apa kaji aku ni ya pigen. Setangka Long menta pila ada pastor lang ba. Ke hakajingi myo pila Jumat ba Pynshai pensange ala kajingi tu kana. no. Keempat juga. Tempat juga. Ke apa kaji menta fi sungaw gumdo. Aji siang ka. Kam dadu bagi orang bansong mo. Orang bansong masane bakalang ito kasi hapsong. Sorry. Oh. Mandiri berakan ayu yano. Singri kinja information tentang cara. Batka subjek ka ayat tengah rangkaian untuk. Dia pasong no. Jadi, dan kamrang ba dan kam kena orang kosong tu. Ada bansong. Orang kubli sibun ya kubli tu. Lawai tu jalan kubli. Tengah ban kali ya pi ya kajin snow jong pi. Long fi so gumno bau ne Adhaar long Pynshai ya kajin jong ki Kristan. Oh, tim tu. Une Adhaar ma. Sim tong kumne hangta gen ba. Dawat ini information long kumne ma. Ki scientist da dene right no. Kita gila pelong yun unrus tak dag ginkeng markaw ma. Undag ginkeng kaptur chain ba. Universal number. Ang tu gila pelong yun hado to lakut yun to. Kat kisah po gila chana kumto kat kimik information dito. Ida kanyu ne pada tu lalong Hakam Bible pada tu kadang. Pada no vi bom manedem makla. Jong pada kuliah ni kasap mo. Kerteng jong kakti ne kasalamat ne kakti. Wilhap ka jimbitar lep ubulay. Kasalunong da pule kasalunong kandai hadu katwe. Wilhap ka jimbitar kolin ulay da ka ding do kundok. Tapi fi batay. Tetel kan. Kasi kani kadon ka jimaham. Kadon ka jimaham. Kani ka ulong kumne kani ka jing sunduru. Tapi Kristen mo. Kristen. Yung Kristen biometric kiskit ko ba ay new world order ki ay Kristen. Kari India ka ay to Adhaar biometric kiskit ko to din siya. Ki Amerika ka jong Rusia ka jong yu de yu. Terkiri sito katan kan tu dikiri kanyu ka percaya ko eh. Cakap ajuk ke jing sondur kajuk ke jing layu cakap long kajuk. Apa cakap biometric ID no? Cakap tu pada ke reflect kumta kan. Jauh kali ada rakat tambah ke sondur ke mi utah. Long kumta. Cakap tak lah ke Bible ke long kumno. Jadi kata di Indra ka percaya nggak kau itu tondru dak gincen. Kadang liga ka jinyesok ka bayu deh. Tambah ada kata di kambatai kan. Ka konban ka kuta hampa. Tahu ba pediang yo. Yang berkelau ka dul jong Desa sap dekat. Jauh ke selamat kita. Tidak begitu. Tentang long pipi ang mentan universal number mo. Universal number lani 666 sone Adhaar. Mut kini gidan dingas no lang hakabade kata long bauban haban syon ya kedua jong merangklau hosban.
Pet mo kadai-kadai. Apa? Kadai-kadai mo. SIM ini. Kita nila SIM to 66 ulung tenglai mo. Ila sana itu gila buat itu. Laki isu dan tolong universal response berkecap jong. Tahu ke? Nangka berde kan new world order kan public new world order kakerten no yung ne kakerten biometric physical universal response code barcode QR code itu sabyo nang kiri pendes kiri iba ko pendon kami auto biometric ID tin ay yung kerten yo